Des, aman Des. Oh Mas Des, waduh, waduh. Bandengan guys, aduh. Iya. Aduh. Sama bubul-bubul. Atraksi. Mas. Aduh. Ya ampun. Waduh. Aduh. Kayaknya memang lagi doyong sapinya. Aduh. Kayak patung ya. Sapinya kayaknya memang lagi doyong. Coba ini lihat turun di sini doyong guys. Apa sih? Masih belum bisa jalan. Hujan, jantelan. Gitu. Jantelan. Ketarik aneh. Aduh, bahaya gitu doyong di sana. Oke, motor ini wajib. Aman Des. Oh Mas Des, waduh. Aduh. Awas Des. Ngerti. Si Kelem memang lebih sepatu. Waduh. Mamen suara trono. Mbok piye to kae? Anake nang kene kok. Kene malah. Ayo. Iki mau isi. Super gue. Mak. Alhamdulillah selamat. Sepi. Habis monteng-monteng guys.
dipotong di bawah pawang handal ya. Iya. Wih, gubit guys. Nah ini guys. Wih, buset, waduh ke pantai guys. Apa nek ngene ngono kowe? Buset. Langsung tantang. Ini sapi sini. Kedatangan sapi keras. Bang ya, Pak? Kandiangi ngono kae. Oh, panjang ngembung ngono. Kayak kijang. Kupinge iki lho, kijang. Lagi atau prai ya. Zer. Ser. Situ kakak. Di sini gini. Miliar ini. Jadi geger. Bodoh. Bodoh, Pak. Banting-banting malah seneng, Pak. Bodoh. Woi. Ngeri guys. Loncatnya sadis ini. Si mental kerolis. Pas iya. Sapinya lucu-lucu guys. Kedatangan sapi raksasa guys. Teko luweh. Iya lho, dole. Nggih. Teko luweh. Teko luweh. Pak deh. Dur. Wih. Pak miring. Jebol awake. Jebol. Awake jebol. Nanti peyok guys. Ora nggot trek, Mas. Oke guys, ngamuk mana guys? Itu gandengan yang satunya. Lah. Mosing guys. Ada lah. Tane. Ada. Bablas ke. Loncat. Bergedel. Nontonnya banyak guys.
Sana. Mas. Mangsa. Baik deh Budi. Sawan. Mas, Allah. Jeng, awal Jeng. Ada sensasi di Mas, tadi. Hot. Awal lho di. Kesenengan YouTube niki. Lah. Bisa awas hati-hati di. Siji to sebelah kono. Turun ya. Sangar. Atraksi. Tiba-tiba datang sapi. Waduh. Muntel nih ini. Ngamuk ape nih gini. Yang gemoy. Ini ada lagi. Turun guys. Aku ngendi? Sapinya bentuknya bagus ya. Oh ini naklok ini. Udah capek berdiri. Ya, mana main angkrek ya. Ada sapi unik guys. Tongkrong antok. Mana cukup gambarnya men? Kok kurban tak? Dari apa iki kono? Mas, satu-satu. Wah, itu, aduh. Lah. Hampir patah kaki guys. Serem. Mundur. Bahaya guys.
Cancang sih. Pakuan. Penormanya yang satu ini agak susah nih. Mundurnya bahaya. Atuh. Surung. Apa patah kakinya? Ekornya. Oh, ekornya patah. Langsung glosor. Si panda langsung glosor. Ayo mas. Ini posisinya. Si panda langsung glosor, guys. Muter nggak mau bangun. Dikasih air. Yuk, bangun Pi. Oh, mager. Si pandai. Masih belum bisa bangun.
Leman satunya. Masih belum bangun juga. Masih belum bangun juga sih. Yo, yo. Ra gelem nek ngono ki, Ge. Nek plastik tutupi plastik kae cangkeme gelem plastik karo. Juga kupingnya sampai kupingnya sama ngadeg. Gelem plastik. Ya. Ini kok. Yen sama Yen.